ईरान की प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप लेबानन बेस तौब हिजबुल्ला खुलाई थादोक हनना डेडलाइन नक्सिलपग लोइनना लेबानन के खा अवांग नोपोट लमदमसिंग इजराइल की फोर्सना मिलिटेंसी की मथक एयर स्ट्राइक तौबगी चांग यामना कंसिनग्रे हाइरे इजराइल अकन एयर स्ट्राइक तौरीबसी सही अमगी ममांग हिजबुल्ला इजराइल की लाल लेपनखिब सीजफायर अदुबो यंगसिलिब कमिटी की मिफम पंगथोकदब अदुगी हेक मंगोइनना तौरकपनि हाइरे मॉनिटरिंग कमिटी की मिफम पंगथोकदोरिबसी हंदकी असिग अनेक सुबनी मसिग ग्रुप असिदा यूनाइटेड स्टेट फ्रांस अमदी ngमखैद चैथोकलिब यूएन पीस कीपिंग फोर्स यावरी सही असि लोइदिंगैद लेबानी सरकार ने इजेग लोनब खारमदा हिजबुल्ला की मिलिटेंट पुनमक लौथोकनना डेडलाइन थमखिब लैख्रबन इजराइल मिलिटेंट फुंगदोरखिबगी मतुंग इनदी एयर स्ट्राइक अदुदा हिजबुल्ला की इंफ्रास्ट्रक्चर अमदी लॉन्चिंग साइटसिंग थुगाइब ngमकी अटैक अदुदा हिजबुल्ला की टेररिस्टसिंग ऑपरेट तौबा खुलाई लेफम स्ट्रक्चर कयामरमसु थुगाइखि हाइरे लेबानन सरकार चलाइब नेशनल न्यूज एजेंसी NNA ना फुंगदोरखिबगी मतुंग इनदी खारमदा लैब माउंट रिहानदगी हौरगा अवांग नोंपोक हारमे लमदम फाउबद इजराइल की वार प्लेनसिंगना मफम कयादा अकन एयर स्ट्राइक तौखि मदुगी मतुंगदा खारमदा लैब ताइबे टाउनदा इजराइल की ड्रोन अमन कार अमदी अटैक अकन मोंगदा तौरक्तुना मियोय कयासु अचियना यावखि हाइरे अकन एयर स्ट्राइक तौरीबसी लेबानीस आर्मी सपोर्ट तौननबगी दमकता पेरिसता मीटिंग तौगदोरिब अदुदा इजराइलना पीब पाउजेलनी हाइना इजराइल पार्लियामेंट की स्पीकर नबी बर्मीन हाइरे निंगसिंग याबदी हौखिब कुमजा 2023 अक्टोबर की तंग तरेत गजा स्ट्रिप्त बेस तौबा पैलेस्टाइन टेररिस्ट ग्रुप हमासना लुचिंगदुना खा इजराइल की तोंगान तोंगान मफम कयाद अकन अटैक तौख्रब मतुंगदा हेक नोंगानबग हिजबुल्लाना हमास सपोर्ट तौब ओइना अवांग इजराइल रॉकेट कयामंग कापसिनदुन अटैक तौखिबन मदुना मरम ओइदुना इजराइल की फोर्सना खांग ब्लाक ngमदब मकई हिजबुल्ला की मथक खुद थाब हौरखिबन लान की इतिहास अमुक्त थोखिद्रिब मोंग इजराइली फोर्सना हिजबुल्ला की फाइटर लिसिंग की मथक मखोइन पाइब पेजर फाउब पोखाइहंदुना कन्ना हतोप अमदि कया अमन सोइनाइहंदुना कान हाइबदु ओहनखिबन इजराइल की मिलिटरी एक्शन मरम ओइदुना मिडल ईस्ट ख्वाइदगी मपांगल कन्ब टेररिस्ट ग्रुप ओइरंबा हिजबुल्लादु ngसीदी यामना थीना मांग तक मपांगल याउद्रब पोस्ट ओइरि हाइरे ईरान की प्रॉक्सी फोर्स असी अमन मपांगल सेंगलप ngमदनबा इजराइली मिलिटरी सीजफायर मनुंगदसु अटैक कया तौदुन लाखिबन ग्रुप असिगी लेमहोइब खुलाइसिंग थादोक हननब यूनाइटेड स्टेट्सना अकनब प्रेशर पीबदगी लेबानी सरकार ओइब खोंथांग लखलखिबन टेंशन याम वांग लेब मरम गजा स्ट्रिप अमदी लेबानन अनिमुक्ता सीजफायर काइदुन इजराइली फोर्सना अरोइब ओइना खुद थरकतरा हाइबि अकीबसु लेइतब नते शरीफ ओस्मान हादी कबो माहिरो लुचिंगबा महलंबदगी बांग्लादेश अमहना मई चकले मफम कयादा पाक्सना लक्सिनब ngमदब मखलगी इरांग हौरक्रे मियोय लिसिंग कयाना कैपिटल सिटी ढाका की साबाता पुनखिबग लोइनना हादी हलमद चेनरिब मियोयसिंग मतिक चाब सेराक पीगदबनी हाइन अकन खोंजंग जंगसिलखिबन खोंजंग अदु सरुक यारिबसिंगना हानगी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अमदी युमथंगनरिब लेबाक इंडिया की मयोक्त अकन खोलाव कयासु लाउनकी अहानबद मियामना माहिरो लिसिंग अदु लेखिदबगी अवाब फोंदोप ओइना मफम मदुदा पुनकी अदुबु इखंग खंगौदन अकन मोंद खोंजंग जंगसिलखिबग लोइनना मीडिया हाउस पॉलिटिकल पार्टी की ऑफिसिंग मरुई मफम कयासु अमांगा तथोलमकी ढाका के करवान बाजार एरिया खोंजंग लोइसिंगना लेबाक अदुगी मरु ओइबा पाउची अम ओइबा प्रथम आलु अमदी दी दिल्ली स्टाइल ऑफिस अमांगा तथोलमकी मसिंग यामलब मियामना पाउची अनी ऑफिस चंगसिलक्तुना पोचे कया अमांगा तथोनखिबग लोइनना दी दिल्ली स्टाइल ऑफिस मई थतुकी खुदक्त फायर फाइटर सिंग थौतोखफम चंगसिलखिबग लोइनना पाउची अदुगी मनुंग लेरंब जर्नलिस्ट कुनमतोगी पुंसी कनब ngमकी कैपिटल सिटी दगी हेंदोरक्तुना चिटागोंग दसु मसिंग यामलब मियामना इंडिया की असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफिस अटैक चतरकी तोंगान तोंगान लेबाक कया की डिप्लोमेट सिंग लेब कंपाउंड अदुदगी माइखु करपगी सक्तम सोशल मीडिया मियामना उनकी मियाम इरांग अदुबु लक्सिननबगी दमकता अहेन सिक्योरिटी फोर्स कया मफम मदुदा थाजिनकी राजशाही प्रोटेस्टर सिंग अवामी लीग ऑफिस मई थाकिबक लोइनना बांग्लादेश इहान हानब प्रेसिडेंट ओइखिबा शेख मुजिबुर रहमान की दामोंदी दलैब मयुमदसु अमंगा तथोलमकी अतेनब मतंगी मनुंग फिवम लक्सिनब ngमरोइदबगी मोंग मियामना अकनब मोंग खोंजंग चंगसिलखिबन लैबाक की मफम पुनमक्ता अकनब टेंशन वंखलपग लोइनना बांग्लादेश की चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुसना माहिरोय लुचिंगबा हादी लेखिदबग मरी लेनना दिसंबर की तांग कुंद लैबाक की थाक्त अवाब फोंदोलगनी हाइनसु इपाक टीवी न्यूज ने फंग पाव सिन मखातारे पाव की मरक थना अतेनब ब्रिक अमा मियामदा खंगहनजबा अमा इपेक टीवी न्यूज चैनल असिदा स्कूल कॉलेज सिंगी एडमिशन ओपन याउना तोवान तोवान हिरम सिंगी मतांगदा एडवर्टाइज तौबिनिंगबा मियोय सिंगी ओइना यामना चाउना ऑफर पिजरी अकक्नबा नुमित खरानिगी ओइबा ऑफरनी मरम अदुना
एडवर्टीज तौबीनिंगबा मियोइसिंगना ऑफर असigi खुदोंचाबा लौबियु हिरम असigi matangda apamba miyoisingna mobile number 9366127201 da call tawbiraklaga khudongchaba asi laubiyu haina Impact TV News ki maikaidagi miyamda appeal tawjari makhataba pau pijari Pakistani authorities na laibak adugi international ki mingchat sokhali haiba mong amada organized begging amadi criminal activity ki matangda nunang basing hengalakhiba ga loinana Saudi Arabia amadi United Arab Emirates na Pakistan nationalist ki matangda scrutiny ki thabak hena chachinan kre haire begging ki maral chinga Saudi Arabia khaktana Pakistani macha lising lakh manga ga lising humphuram tanthorakre ammaromda United Arab Emirates UAE nasu laibak aduda thunglaraba matungda Pakistani macha singna criminal activity sing yaushili haibagi nunang basing palladuna Pakistani citizen ayambagi matakta visa restriction thamgre Pakistan ki Federal Investigation Agency da ki data na wathu udugi matangda chang adu ulle authorities na saliba sahi kumja 2025 asida organized begging syndicate sing thukaina na amadi illegal immigration thingnana bhotna duna airport sing da passenger lising humputur ko chamang yankai mari lokthokki masigi network sing asina maram oiraga Pakistani mingche thial li haina FIA Director General Rifat Mukhtar na haike Mukhtar ki matung ina begging ki maralda sahi asida Saudi Arabia na Pakistani macha lising kun mari aduga Dubai na lising tarkrom aduga Azerbaijan na lising ani ga changmarom deport torokre wathok asi Saudi authorities tagi haukiba sahida hanan akan mamining changsil lakre haire tasengna hairabada Riyadh na official oina kumja 2024 da begging tongnana bagi damakta Maka amadi Medina da chatnabagi umra visa sing lana sinnabadagi makhoibu thingnanaba Pakistan appeal tawgre Saudi Arabia ki Ministry of Religious Affairs na thabak adu laksindrabadi Pakistani umra amadi haj pilgrim sing gi damakta phattaba phalsing thokpa ya hainasu matam madu warning tawbalai khiban chathariba mong adu Pakistan da legal expert sing nasu analyze tawkre haukiba sahida don da iduna attorney Rafia Zakaria na begging upai leitabagi thab am oibadagi hena thakwang ne semlaba enterprise amagi oina mong da uhalli haire Santi ki warosin adugi damakta US na hodurliba adugi matangda Cube amadi European politicians sing saru irakta tarabadi Ukraine da namduna lam hena Russian loksin gani haina President Vladimir Putin yum sagaisa numita haikre United States na Russia ga wari sanakre amadi Ukraine da sathariba laladu loisinana bagi hodurliba wafam singi matangda Cube amadi European leibak singa tongana wari sanari aduba hauji phawbagi oina din dil ama phaw tawnadri concession sing oina Ukraine lampi na tawriba demand sing aduna Cube amadi masigi European allies na nunang poli amadi Ukraine na hena kanba security guarantee sing pamle sahi si oiba defense ministry gi mifam amada Putin na haiki kumja 2022 da Ukraine na troop sing kaya amasu Russia na maikei punamta khomang chawna sangsin kre amadi makhogi pandamadu force na natraga diplomacy sing khuthang phangan karingba mayuk na banakal ani gi makta makhogi oiba foreign patron sing aduna afaba khanba sidi yaw haibi yadrabadi Russia na makhogi puwari dagi leijer labalam sing adu military pambai na liberation tawgani haina Putin na haiki Russia na kumja 2014 da annex tawkiba Crimea Peninsula nongpok thangba Donbas ke region ayamba Kherson amadi Zaporizhia ke region gi ayamba amadi atai region mari gisu saruksin yawna Ukraine gi chata trama palomdi paisili bani haire Crimea Donbas Kherson amadi Zaporizhia hojik Russia gi saruksin oire hainasu Russia na mangjona na phongdokpa leigraban atopa pawmana poet leadership Javed Akhtar na mahak pardana traga belgi wakhalon daktana lei adubu Muslim doctor amagi maikhumbi adu lothokpagi Bihar gi Chief Minister Nitish Kumar gi thabak adudi kariyuma mong amata yaba ngamru haikre paktokna na political gi oibu wathu ama thol lakraba thong adu condemn tawduna nupi aduda unconstitutional oina Nitish Kumar apology tofam thoki haina su haiki Bihar Chief Minister oina handakta mahaki tara suba tam haugiba Nitish Kumar na ningthauka banu mita tharum amadi yauki tharum aduda aiski doctor lising amag chani helmet appointment letter yenthoki haiba doctor sing adugi manungdagi amadi hijab upki hauji bahel sakraba video amada Chief Minister aduna mangonda maikhumgi phi adu lokthokna na haibagumna doctor adu wangango miyam unaki mamang de Chief Minister aduna mahaki mamai adu uhanana ba hijab adu Chief Minister masam anu singthoki maduda mafam adugi maningda phamliba mi kharan noki loinana Deputy Chief Minister Samrat Chowdhury na Chief Minister Kumar bu khamna ba hotna bu uki opposition party sing Nitish Kumar resign tawna ba akan mong de demand torokhiba loinana video adu achob wathu amusu thokal lakre Nitish Kumar gi JTU amadi masig LI BJP gi chingba singna irang adu bu kai sunat tab mong icham cham bu oin lowki
loinana nupising oiba empower gi sing adubu makoina kaimnabo oini tawki wathok aduda maming chalaba point leadership Javed actor Pardagi traditional concept adu mahakna kayamuk yamna mayokta leppagi haibadu mahakpu khangba miyo khudimakna khangi adubu muslim nupi Dr. Amada Nitish Kumarna tawkiba listat adudi ayhakna yaba ngamgani haibasi wakhana lamsinba ngambagi wangwada lay haiki ayhakna masi yamna kanba wahisingna condemn tawi Mr. Nitish Kumar da nupi aduda unconstitutional oiba mong apology tawgadabani hainasu ekta thagalakpa post amada mahakna haiki masigi mamangda Congress na Nitish Kumar gi thong adu akanba mongda condemn tawkibagi loinana kangrup amagi chatnabigi wangwada laybani amadi yaningai oide hainasu mahaki mafamda akanba mongda pendaba phongdopagi loinana resign tawgadabani hainasu haiki Nitish Kumar na hijab tingthaba aduna JDU BJP coalition gi nupi singda chathariba listat adu utle haina RJD gi wangangloi Ijaz Ahmad nasu haiki asatuduna oesigi AIMIM nasu Nitish Kumar gi thong adu tawhidaba thabak amani amadi mahak khudakte apology tawgadabani haiki Nitish Kumar gi party gi oiba miyo amadi minority warfare gi oiba Mr. Javed Khanna opposition amasung Muslim community gi luchingbasingna Nitish Kumar gi mingchat thiena na hotnari haiki nupi macha aduna magi punchida mai pakpu oirakkiba adugi matung ina mahaki mamai adu khunai asida uhanba adu mahakna pamkhidabani hainasu mahakna makha take